بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palangwan ha kami Islam kahulmatan kaniukatan amo inyan kamubihaw ni maalok kamo ha masabihaw ini amo inyari kami hatampat mulya ini dimihil pangadjian atau akan patumtum hakatut niyo katan tumay tay rin hatampat mulya ini mon pa pamayway sing kamo in pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in long tahi katukbal sin kami bilang long ta manyutiyo kiabusan panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala bayon da maksud sin kami ruwa yung malengkan mohong sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin pamando sin agama Islam ha kagaus-gausan sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga palangwan na agama Islam yan na sin aki suway tap-tap in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kita niyo katan amoy in long ta yari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan waktu amoy in long ta nakasud padaw man sin bulan Ramadan deng ha kahandak sin Allah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah yari kita niyo nakaawot ha bulan mulia bulan pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kulang deng ha mga manusia in amon pagkarahilan sin Allah ta'ala long tawakto amo in magpakaabot pabulan ini sarta halom kasambuhan in pamaranan niya atawakan long ta madawhat niya sarta masampang niya bulan Ramadan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta pagtaat patuhan Rabbul Alamin na alhamdulillah nakikita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga pamaham Islam dahil mga ipon niya amoy in long ta diulan niya dahil haidin niya amon niya kita niyo nakapag-agama sarta nakapag-ibadat patuhan Rabbul Alamin labi luwa di habulan Ramadan. Jadi niya mga palangwan hakam Islam mataod na long takaguruhan nagsubliganti na hadja nagdihil kato niyo patumtum diha tampat mulya ini nasabutan nila magkulang maglawi in mga kalabihan kahalgaan sin bulan Ramadan iwan na sin kapaiddahan at tawakan kahalgaan sin pagpuasa ha bulan Ramadan ini tukataan mataod na rin ha mga kakuran sin kita niyo nagsubliganti na hadja long ta nasabot na dakaylay na sin sila in kahalgaan sin bulan Ramadan iwan sin kahalgaan sin pagpuasa di ha bulan ini naman jari din ha mga maniuti wakto insyaallah subhanahu wa ta'ala mga panahon hakam Islam long ta rimihil kami pangadjian na paliharan sinamuin long ta damikyan amuin dahil ha mga kapaiddahan mahasil sintiap-tiap hang katoring kato niyo hapagpuasa may ta kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpuasa may ta uning kapaiddahan makawa ta hapagpuasa amuyad to indeng ha mga insyaallah subhanahu wa ta'ala bisarahon sing kita hamahapon ini dengan long tawak tu maniu tiyo amo innakapin kato ha biyayaon hari pakita niyo makapag buka insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan mga kapaiddahan magkulang maglawi mga palawon hakam Islam sin pagpuasa tumtumon sing kita niyo wayron ni Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak hakato niyo katan atawakan bang on pia wajib niya kato atawakan pia fardo but in pargala yan bang tamahinang hikakangi kato di
Ingkatan sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala labilo among wajib niya kato bang tamahinang tanto na sadya malaggo ing kapaiddahan long ta mahasil sing kita salta magbaribak ka sa ginhawaran ta namikyan lumagpagpadlaw akhirat in bunga sin pag-ibadat ta atawakan pagtunay ta sin wajib kato insyaallah subhanahu wa ta'ala malaggo in faidda niya madawhat sing kita di hadun niya labilo wahadlaw na kana. Wayroon kabalikan ko rin ang mga diaakan niya inhikakangi kato bang tahinang. Ingkatan sin diaakan sin Allahu Ta'ala bilang tewajib kato niyo umat Islam. Inyan katan hikarayaw hadya kato niyo. Biada isab sin sopama bang aon hiyaram sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingkatan sin pianglangan hiyaram sin Allahu Ta'ala kato di ipapahinang kato. Manunjoki sin imparkala yan hangkan na pianglangan di ipapahinang kato di iparubtol kato. Pasal imparkala pianglangan sin Allah Ta'ala tanto na jadi ikarayaw kato. Di ikarayaw kato. Amay tideng mga hikmah may takita sin Allah Ta'ala diaat iman liang. Diaat na kita paparkala. Diaakan niya bang tanahinang na magkapaiddahan kita. Dumayaw muna muna yung ginhawawaran ta. Nawalihan ta. Iwan sin pagkatao ta. Di hadun niya. Labi lang nagpakadawa na kana. Arapon bang kita sa dimugtol sin hiyaram niya. Bang aon parkala hiyaram niya tanto na hadya hanggang nahiyaram ka to, pasal hindi ka rayo ka to. Upamakon, mga paron haramistan, biya na si mga longka, pag ginom alak ini. Mangkaw liyang sinallahu ta'ala, di ko papainumun alak ka, nahiyaram niya kay mo, atin niya in alak, di yan hikarayaw kay mo. Hikakangi agin hawaran mo, hikakangi sin pagkataon mo, hikakangi sin kamaruan mo. Sab naway roon longta bang sayura, nakaiyan, bat in pag-inom alak, hikarayaw ka niya. Dumay yung pagkataon niya, pagmartabatan siya, di, asal-asal ka pag-aadatan, di na ka pag-aadatan, sa mayta. Nabang ka luluko na karandanan, nahilo na ka, nalalapong na ka, minsan pantaw barkanan, taw kawasahan, bang siya yaon na simusukmad, hakakanal-kanalan niya, on karnasing kahiluhan niya, naway roon na, laong tataw magmartabat ka niya, mupaka magmartabat ka niya, intaw rukain. Wala po, minsan in anak niya mismo, awon mabayin pangatod ka niya, sab kayo na, nayaw na siya si musukmad pa makakanal-kanalan karna sinamon lang ta liason niya atawakan kiyangi niya inutok niya sin pag inom niya makahilo. So mana mga palungan haram Islam inhiyaram sin Allah Ta'ala at tanto di karayaw kato hangkan nahiyaram kato sin Tuhan Rabbul Alamin. So manjari biya sin sabat in maudo ta atin niya uling kapaiddahan makawata mahasil tamang kita magpuasa. Sa barakala, makauna-una kita, may taba ako sin Allah, di pa kaunon, di pa inumon, di pa suukon pa asawa ko sin adlaw Ramadan, sin longta, in mga ini, atin niya, kari asali, in imbaransing kita, in mano siya, maghajat pagkaon, maghajat pag-inom. Dahil hawak to pa pag-uhaon yan, dahil hawak to pa pag-habdion. Naman, jari may tako ini, mga di pa kaunon, di pa inumon, uno ba ini, inhantang, at tawakan hangkan may tasin Allah Ta'ala ako rin pagkaunon na buwan Ramadan. Naon na rin ka, tubang tarik kayo natanding mga kapaiddahan sin pagpuasa na makahuna-una siya pamangi. Marilong nabat sisik sa ako sin Allah Ta'ala. At tawa pasalwa sin aundo sa sin long ta apo na mo Adam amuin long ta nakasuok sila pa bungang kahoy piyang lalangan kanila di sila pasuokon ang sabyad to narain dual sin Allah Ta'ala at tawakan narain namun dosa dahil harusa sin Apo Adam marikato nga sabyad to dahil lang kita sin Allah Ta'ala punishment ada ka nagyayad to yung kaiwanan ng tamuna-una nila nabukong biyayad to mga palakon na kami Islam sabing akida initikad impangahagad sin tiyap-tiyap ang katoring kato niyo bukong biya sin itikad sin mga sila nasarani amon law naon pagtakon original sin aon asal pardusahan long ta puunan ding anak ding Apo Adam long ta kaya po sa kagato nagdosa na Apo Adam ay niniin Apo Adam apa singgitan niyo amon ama singkatan mano siya natin niya kaya po sa ka ataw kan nalapay sin pardusan in mga anak apo niya naway roon abilin Allah Subhanahu Wa Ta'ala siya sin nagdosa na siya na din nagdosa di malapay in anak apo niya sin pardusahan niya amo yan to. So, bang kita sin Allah Ta'ala pagpuasa bulan Ramadan, bukun karna batlong ta siksa kita sin Allah Ta'ala tiyanis, pasal on pardosahan sin long ta amuin panagnaan te panjarin niya, amo na inanubo kato niyo Apo Adam. Nadyarin niya mga palakon hakama Islam, uno ba in maksud to dakula.
Laong ta sinallahu ta'ala, sarta kapaidahan, may ta kita pagpuasa. So rin ha mga maksud, sarta laong ta kapaidahan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sabuton sinako, muna-muna, madawhat sin kita, di ha pagpuasa ha bulan Ramadan, laong ta indi ha mafaidan niya, tahkikut taqwa. Hati na mabunnal, sarta tumubo, in pagmabuka, sintiap-tiap hang katawring kato niyo. Mamatan in pagmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala din hasawawan sin pagpuasa ta. Amo yan inabok din makafaidahan. Maksud dak wala sin Allah ta'ala, may ta kita pia pagpuasa sin Tuhan Rabbul Alamin ha bulan Ramadan, supaya madawhat sin kita niyo in pagtakon takwa. O ni pagtakon takwa. Habahasa ta in takwa, lang ta kabuka, pagmabuka. Arapon inma na siyang pagmabuka dihay ni amon takwa bang na yaon na kayo may pagtakon takwa inma na siyang takwa lang sin mga ulama lang na antaj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqayatan biimtisali awamirillah wa sinabi nawahi. In takwa bilang pagtaming lang sin mga ulama inma na siyang takwa dihay ni inhiminang kau haantara mo iwan haantara sin adhab murka sin Allah subhanahu wa ta'ala wiqaya himinan kau tampan taming dahil hamurka sin Allah subhanahu wa ta'ala himinan kau taming dahil haadab sin Allah ta'ala himinan kau taming dahil haapinar ka jahannam urin taming biimtisali awamirillah labay ring hapag bogbog atawakan pangagad haraatan sin Allah subhanahu wa ta'ala wadstina binawahi sarta paninggali sin uno-uno na pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo din pagtakon taming dahin haapinar ka jahannam, taming dahin haadab parsiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, taming dahin hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo rin pagtakon takwa. So in paidda atawakan maksud dakula hanggan sin Allah ta'ala in tiap-tiap hangkato rin kato yung nangangako tagapag-iman pa Allah ta'ala papagpuasahon supaya madawhat ta in pagtakon takwa. Madawhat in pagtakon takwa. Ba't bangaon na takwa ta, anataming tanayan din apinar ka jahannam. Taming tanayan din hamur ka sin Allah ta'ala. Taming tanaring hauno na lang taparsiksaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ano yadto mga panahon ha may Islam, inding ha mga maksud, may ta sin Allah ta'ala in kita pagpuasa. Karena yarin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya dalil manunjoki pagkabtangan tayo doon. In Tuhan na to Rabbul Alamin nagparman kitab niya mahamulya panawag-tawag na mga bariman ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam o kamo mga bariman kutiba alaykumus siyam napardo mon kanyo in pagpuasa. Ini partawagan sin Allah ta'ala ha mga bariman. Ba't bang aon hipagdaag sin Allah ta'ala daakan niya habang sa mano siya intawagon niya rin ha mga bang sa mano siya ipon niya amo na mga ipon niya tagapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amanu, mu'minun mga bariman. So kamamuhan bang aon hiraag sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ipon na yung pagtawagon niya tumpukan din ha mga ipon niya amuin naggulal bariman at tawakan tagapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala bukod na dyan naggulal sa amon matan aon pag-iman patuhan na bulalan natin si pag-iman nagkakahagad katunggal sin Allah ta'ala nagpaparat saya adlaw mahuri di kaya kahagad in rukun iman unum amo ini pagtakon lawta bariman amo in mga tao ki makahagad patuhan na bulalan sarta kaya kahagad niya but wayroon mapatuhan pagtag-ipunan kasabunalan maring kan tupot tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tagpapanjarihan kanya Tuhan tagrujikian kanya Tuhan nagaamulahi singkatan pagkaradyaan amuning Allah subhanahu wa ta'ala piaparat saya sin mga bariman salta piaparat saya amuray in Tuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala in magtutumbas sin longta kakahinang doon nakapamangi pamarayaw bang hinang niya pamangi tumbasan sin Tuhan Rabbul Alamin pamangi bang pamarayaw tanto tumbasan pamarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amoy din sifat si mga tagapag-iman nagkakahagad katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lapay na in rukun iman unom yadto. Wayroon lang ta manjari manipas ng rukun iman unom suway na pagkahagan pagparatsayahan niya. So amo yadto mga panahon ng Islam. So tiyawag sin Allah ta'ala in mga tao ini
Amo nagsisipat sin sipat ini. Ya ayyuhalladhina amanu, o kamo mga bariman, law sin Allah subhanahu wa ta'ala. May talong sin mga ulama, in pagtawagon sin Allah ta'ala bangon hiraat na mga bariman. Di siya man, o mga manusia. Sintagon niya, ya ayyuhalladhina amanu, o kamo mga tagagwaparat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bablaw sin mga ulama, amura in magkahagad sin partawagan sin Allah ta'ala, mangaya pag-arihan sin Allah ta'ala, amura in mga ipon niya, nag-iiman ka niya. Amura in mga ipon niya, nagkakahagad ka niya. Amura yan in mangaya pagdaakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na mong daakon niya, tagon niya magdo, ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykumus siyam, mga bariman, law sin Allah ta'ala, nayarin daakan ko kanyo. Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattakun. Na fardo doon kanyo o mga bariman in pagpuasa. Piardo ko kanyo in pagpuasa bilang wajib daakan niya ning hatuhan Rabbul Alamin ha mga bariman. So in mga bariman tanto na hadjamang sila diak sin Allah Ta'ala kana sin gawot sin pag-iman pa Allah Ta'ala di sila magmari harakan sin Allah Ta'ala. Tanto hinangon nila indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrong pagkalo-kalo, way pagduarwa, wayrong pagsaksak sin pangatayan. Manay maisin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta, kana tagapag-iman siya patuhan na Rabbul Alamin. Malasa siya patuhan na Rabbul Alamin. Di siya magsusulang haraakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya tagapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. So siya yung tiyawag sin Tuhan Rabbul Alamin. So may ta, lang sin Allah ta'ala maksud ito, parag mo sa kunin pag-iman mo ka ako. Pagka nagbulal ko, tagapag-iman kau, kinakaharad kau ka ako, mga nga hari kau, haraakan ko, nagyayaw, naunda akong mo kayo mo kita, unta ko, hinanga, at tawakan kita, unta ng dari, mangkamambukan mo na ka. So, amo yad to, in magkulang maglawi, din, hamamaksod, sinallahu ta'ala, hangkan na pagtago na yung mga bariman. So, tanto na hadya, in tawawot, in pag-iman po Allah ta'ala, siya magmari. Siya magmari. Hangkan na mga panahon haramay Islam na aptabiya, bangkaw makita tauri magpupuasa habulan Ramadan, minsan pa siyan lang ta naggukulal, Muslim siya, at tawakan anak, piyag anak siya halupa suog, at ay hutangtan niya, Arab siya, sabab na kamaumuhan, kamatauran, inbang sa Arab, nagagamara Islam, nung ta Muslim. Although, long ta matawag tayo sabihin kanila kafir, pabesam na sarali rin kanila. Sana, in kita rin di, bang yan anak tausog na lang na, piyag anak halupa suog, halupa basilan, hatawi-tawi. Lang ta, bang pag-ingat ng bang sa tausog, bang sa maranaw, bang saya, kan makaingat ta, Muslim, ikuan yan. Sabab na, in mga tausog, Muslim sayan. Yan yung panghati ta. Panghati sing kamatauran. Nawang ko makita, naggugulan Muslim, habulan Ramadan, si way uzur niya, natin niya, wala nagpupuasa, na ay nakaw mag-inu-inu, ay nakaw, long tabiat mga nimiin, pangatayan mo kaniya, imen ko may tayaon. Iwan lang ta anak haji sa yaon. Ay ikaw na misan ingan hikuan niya, ngan Muslim sa yaon, ingan ni Abu Bakar, ingan ni Umar, hi Osman. Nagngangan singan lang ta sing kasahabatan. Ang wakto nagngangan pa singan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi Muhammad ingan. So mga wa may nuino ko, may tayaon, way uzur, way roon lang ta sa baban, amoin jari ka na sinsara, in manjari sa muka, sa kimakaon, may minum, pulak-pulak adaw sin Ramadan. Na ay na ko mag-ino-ino mga panangon kami Islam, kaya na, inaraksin Allah ta'ala mga bariman, ya yuhan ladina amano, o ka mga bariman, na bang intao yan, minsan pa yung nganay Muhammad, nganay hi Umar, hi Abu Bakar, hi siyo na ngan niya, biya tagbus umanggil ngan sin Muslim, bang in kaunan niya, wala nagpuasa, habulan Ramadan, sin wayroon sakit niya, bukon siya pagtulak-tulakan, na ay nako maino-ino, alakala, bukon siya hajumlahan sin mga tao, tagapag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon siya hajumlahan sin mga tao bariman, karena inaraat sin Allah ta'ala, amurain mga tao bariman, ya ayuhalladina amanu, o kamo mga bariman, mimana in tao rin magkagad, wayrong pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Way pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. So, ay nako magproblema, ay nako magmasusa. Alakala, in tao yan, alaw mo hangkan dayaon. Sa may ta, na way pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang siya tagapag-iman po Allah ta'ala, natawag siya sa Rabbul Alamin. So, iniasipon, importawaran.
Suway na kahagaron yung partawaran sin Tuhan da bulalamin amon pagparat sayan na bilang Tuhan tagpapanjarihan kaniya. Narang siya ri magkahagad. Na bukon siya din ha mga jumlahan sin bariman. Nahankan na kamarikan ko mga katutay manghuran, kakampungan, longta, in mga mano siya, di na mawaya, magad sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, narakala, way may sab siya halikusan sin longta pagtagon bariman. Amo yan to. Na in mga longta, kimahagad, na magpuasa sa yan. Magpuasa. Sabay ka, na nabariman ako, tawag ako sinduhan ko na bulalamin. Amo yan to, mga palangon na kamay Islam. So, now, sinalaw talat, kutiba alaykumus siyam, na fardo kanyo in pagpuasa mga bariman, kama kutiba alal ladina min qablikum, biyaday sab kapardo, hamang nga sila nakauna rin kanyo. Biyada sing kapardo, hamang nga sila ummat nakauna rin kanyo. Bima'na, in mga sila ummat nakauna din ha ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naraak da isab sin Allah subhanahu wa ta'ala magpuasa. Naraak sin Tuhan na bulawin magpuasa, magtangka, biya sa kato. Amo yadto, invite sin Allah Ta'ala, supaya kauri mag-complain po Allah Ta'ala, ya Allah, may taini kami hadyan naraak. Arapon yung mga umat na kaunaway roon, kami rin sabing mga pepagtangka mo ini, di pa kaunon, di pa inumon. Alam sin Allah Ta'ala, siru-siru da kamukataan. Umat sin mga sila na kauna, umat sin Nabi Allah Ibrahim, umat sin Nabi Allah Musa, umat sin katan kanabihan karasulan na kauna rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naraak da isab sin Allah Ta'ala magpuasa. Tanda niya, biyan kinalam sin Quran mahamon niya. Kama kutiba alal ladina min qablikum, biada sa sipagdaak ko ha mga sila, umat na kauna rin kaniyo. Supaya kauri mag-complain patuhan Rabbul Alamin. Kaya pagsama siho kita sin Allah Ta'ala, ina sin umat na kauna, biaak da isab nagpuasa. Amo yan, mga palangon hakama Islam. Hangka na haayat ini, manunjuki sin kawajib kapardo sin pagpuasa. Habulan Ramadan, yadun betasin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, ya Allah, uno nga maksud, may mo kami papagpuasa. Uno'y paida makawa na mo. Uno'y kamaksudan sin pagpuasa ini, may ta kami rin mo pakaunon, di mo painumon, di mo pasuukon, paasawa na mo, sin adlaw habulan Ramadan, sin halal kamo. Halal kamo. In kakaon niya, inuman niya, may tayad doon mo kayong pasuukon. Uno'y maksud mo, ya Allah, adakala amoy din pangasubo sin tiap-tiap hanggat oring kato. So, nung sin Allah subhanahu, jawaban ko sin Tuhan Rabbul Alamin, in maksud hanggang takauri pagkaunon. Di pa inuon, papagpuasaon, papagtangkaon, dahil hagkagwa sin fajar sadik, sampai katubom sin matasuha, di ka painumon, pakaunon, iban na sin katan, makawatan hapuasa, dahil hagkagwa sin fajar, sampai pakatubom sin suga, yarin maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya anseran asal sin Tuhan Rabbul Alamin, jawaban asal sin Allah Ta'ala. Way pa kaw nakapangasubo, aw naparjawaban sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Nabiyaw na ngasubo kaw, ya Allah, urin maksud, may ta kami nagpuasa. May ta kami kapagpuasahon mo. Yarin jawab sin Allah Ta'ala. La'allakum tattakun. Mura-murahan lang sin Tuhan Rabbul Alamin. Mahinang kamu taon nagmamabuka. Matan pa Tuhan Rabbul Alamin. Supaya madawhat din pagtaon takwa. Madawhat in pagtaon takwa. Kamuha matan patuhan Rabbul Alamin. Sa may tabang yaw ning takwa kayo mo, manuhay na yung katan, subhanallah. Manuhay na yung katan, manuhay na yung pag-ibadat pa Allah Ta'ala, bang in manu siya yaon yaon kanya in takwa. Amo din maksud si Allah Ta'ala. Tarbiyahon kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Mabayain Allah Ta'ala mahinang kau taumatan nagmamabuha kaniya. Sabang kau matan nagmamabuha kaniya, di na kau kasigpitan tumulahad, magsambahayang lapit adlaw sin sambahayang subo. Di na kau kasigpitan tumindog, sintungaan do magkiamon layl, bangyan in kamuha kay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabmayta, mismo kamuha yawn kay mo, in mandahi kay mo tumulahad, himinang sinparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon, bangway takwaron kay mo, masigpit, kahunitan kauhakatan, sinda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo pagkain, parkala dakula na, parkala sili-sili, ibadat, di mo mahinang, mayta, sa buhay ron kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon kabuka doon kayo mo, ana maluhay ingkatan. Dita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu ista'inu bis sabri was sada. O mga bariman, pangayon kamu tulong po Allah subhanahu wa ta'ala, mikitulong kamu po Allah ta'ala, bang mayan kamu mahinang tao,
magsasabar, istayo bisabi wasala, iban mahinan kamo tao, matino sa tumindog sinsambahyang. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Innaha lakabira. Lang sin Allah ta'ala. Kana in parkala yan, tanto mahugat, tanto rakula yan. Hadarat sin Allah ta'ala. Mahugat hinangon illa ala al-khashi'in, malingkan ang mga tao. Aun kabuha patuhan na bulalamin, maluhay sila magsabar, maluhay sila timindog sinsambahyang di mawakto. Namanggaw takatakwa na, di na kaw kasigpitan. Mahunit na kayo mo magtinggal sinsambahyang. Di na kaw kalitaan wakto. Yaon na kaw, naghahamparo jimajaga. Pagkuhan kimita siyang wakto. Wakto na ipagsasambahyang. Minsan pa uning kalirapan, manuituyan, magtupamastin ng kausukan. Sa roon doon magwudo, karena tumindog sin pardagat sila. Mayta, pasalaon takwa patuhan na bulalamin. Takwa, kamuga pa Allahu Ta'ala nang dahi kaniya, magtag-ipon patuhan na bulalamin. Hari siya lumiso himinang sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila in tao nagmasalod, maliso, timindog sin akan sin Allah ta'ala, manunjogi sin pag-iman niya, kamuga wala doon kaniya. Wala doon kaniya. Sabmayta, na mahulit kami tumindog sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yad to in pasawawan, may kita sintuhan na bulalamin. Kaya pagpuasa, supaya intakwa makakaon kayo mo, bang intakwa yung kayo mo, maluhay na yung kayo mo. Maluhay na kayo mo hinangon, ingkatan, sintibayo, an parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intakwa mga panahon hakamay, samtong tumusinggitan niyo, intakwa. Amo na ni maksud singkatan, maksud. Ghayatul ghayat. Maksud singkatan na maksurun. In Allah subhanahu wa ta'ala tumusing kita. Piapan jari kita sintuhan na bulalamin maripalauman sin dunya ini. Aun maksud dakula sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. O ni maksud, limpan halam sin Quran, parma sin Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kulong sin Allah ta'ala, piapan jari in bangsa jin, iwan bangsa manusia, maksud uno bang uno, malaingkan in maksud tagpapanjarihan ko kanila ini habang sa jin iban bang sa manusia illa liya'budun, malaingkan hasupaya dyan magtag-ipon marika kulang sin Allah ta'ala. So in maksud sin kita di hadunya ini tiapanjari sin Allah ta'ala jin iban manusia mag-ibadat mattan patuhan na bulalamin manauhid patakutunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di maksud in pangasubo uno sa rin maksud, may kita pag-ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ito yung pangasugot ay isam. Pagka yung maksud sin Allah ta'ala ka ito magtag-ipon patuhan na bulalamin, di halaw man sin dunya ini, maksud sin kabuhit na magtag-ipon, mag-ibadat po Allah ta'ala, yung pangasugot ay isam, ya Allah, uno sa rin maksud, may ta kami papag-ibadaton mo. Aun ba yung jawab sin Allah subhanahu wa ta'ala? Paman sin Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawab sin Allah subhanahu wa ta'ala pangasumo mo. Paman sin Tuhan na bulalam, ya ayuhan nas, o kamu mga manusia, ubudu rabbakum, sumbahan niyo, pagtag-ipon kamu, patuhan niyo, alladhi khalaqakum, amuin nagpapanjari kanyo, walladhina min qablikum, nagpapanjari damikyan hamang nga sila nakauna rin kanyo. Yan tindakan sin Allah ta'ala. O maksud ya Allah, la'allakum tattakun, hasupaya madawhat yung pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. So in maksud sin pagtag-ipon, hasupaya ka mahinang takatakwa patuhan na bulanamin. Kita ano yung mga palangon hakamay Islam. In maksud sin kita di hadunya piapanjari sin Allah magtag-ipon. In maksud sin pagtag-ipon, hasupaya mahinang taunag mamabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. So in pag-ibadat, hasupaya mahasilwin takwa, ghayatul ghayat, maksud singkatan, maksud in pagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, in kalaggoan sin pagmabuka patuhan na bulalamin mga palawon na Islam, maksud yan singkatan, maksud hangkan na kita sin Allah Ta'ala, piya pagtag-ipon, hasupaya ko madawhat mo in kabuka po Allah Ta'ala. Hangkan ko sin Allah Ta'ala, piya pagpuasa ha bulan Ramadan, in maksud damikyan, hasupaya mahinang kau taon nagmamabuka po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman dyan, ibang yun yung takwa kayo mo, biyadiin na. Una yung jumato kayo mo. Why na problema mo?
Wayroon na kasusahan mo dunya akhirat bangyaw na intakwa kayo mo. May ka. Sabab uustin promise ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga bariman, amoy niyaon kanila in kamuga patuhan Rabbul Alamin. Di majanjin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangyaw na intakwa kayo mo, wayroon na kasusahan mo, way nakabutulan mo dunya, labi luba, way nakabutulan mo kasusahan mo, hadlaw akhirat. Tumagda din hapakumuran. Tumagna din hanadya sa katalngot pakaburat sampay pa adlaw akhirat. Way nagproblema mo, way nagkasusahan, way nakabutulan mo. Bangyaon in kabuga doon kay mo. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha isyusyo lang sin Allah ta'ala. In nagmamuga patuhan Rabbul Alamin. Sin sampurna gawot bunal kabuwakan niya. Amun kabuwa bunal isam ha. Bang na sampurna na tahkik mo yung takwa roon kay mo, wayroon di sin Allah ta'ala baruwahon in baitan niya. Sabi na Allah ta'ala bang siya jumanji, inna Allah la yukhliful mi'ad, di magpamaro ba janji in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya janjian, inipon niya simbiyahay ni, tanto jumatuhadja ka niya. Sa bang mayan sa matahkik mo, mangunal mo, insyarat piya ngayon kayo masintuhan mo Rabbul Alamin. Wa may yattaqillaha. In syarat niya, hisyusyo in nagmabuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Yating condition. Hisyusyo in nagmabuga patuhan Rabbul Alamin. Pag mawap yan ngayon sinalaw dahil ni, pag mabuga matan, bukun ula-ula, bukun langog-langog. Yan ang sinparman niya, lang sinalaw subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqati. O kamu mga bariman, kamuga kamu patuhan Rabbul Alamin, sin sampurna, sin sa rayaw-rayaw, iwan sa bunal-bunal, sa matan-matan, pag mamabuka ka niya. So, tiyutat sin Allah ta'ala haqqa taqwa. Bangkaw narasin ta papagbukaon, ingkabayan sin Allah, bukun ula-ula, bukun langog-langog. Sa ingkabayan sin Allah ta'ala haqqa taqwa. Haqqa tukatihi. Sa bunal-bunal, sa matan-matan, sa matan-matan, pag mamabuka ka niya. Yan tiyutat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw na hinang namatan ng mabuha po Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha lang sin Allah Ta'ala rin condition. Bangka mo nagmabuha po Allah Ta'ala sin matan pag mabuha kaniya, yaj'al lahu makhraja, dihilan siya sin Allah Ta'ala, lawang buwaan niya ring hakatan sin kabutulan niya. Amuyad to in parjanjian sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ad. Parjanjian sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasyo, amun nagmabuwa po Allah Ta'ala. So, kabalikan ko, wa may yattaqillah syarat. Amun yadto in syarat. Yaj'al lahu makhraja wa'ad sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Isiusin nagmabuwa po Allah Ta'ala. Yarin parjanjian. Yaj'al lahu makhraja. Dihilan siya sin Allah Ta'ala. Hinangan siya. Buwaan din hakatan sin kabutulan kasigpitan niya. Amun yatin parjanjian sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mga palangkon ha kama Islam, kabalikan ko bangin Allah Ta'ala jumanji, tanturi niya pagbalubahon, bukon biasin kita mano siya, kamaumohan pagbalubahon in parjanjian. Amo yan in sipat, labi luwa, sipat si mga munafik. Apabila jumanji, biabaluwa rin parjanjian niya. In Allah subhanahu wa ta'ala di magpamaruwasin parjanjian niya. Haipon niya. Bang mayan isab na sampuna doon kay mo in syarat piya ngayon niya kay mo. Amo na yung pagmabuka, matan bukon langog-langog. Bukon makaminsan hadya gumwa masjid halom sinang katahon. Bukon makaminsan halom hang kapito, nalangog-langog. Sabindakan sin Allah Ta'ala, magsambahayang, insambahayang 5 waktu. Maka 5 halom singkaw han tagupat ka jam. Ano yadto insambahayang sintaumat tan nagmabuka po Allah Ta'ala. Narapon man ko naglangog-langog. Naglangog-langog. Di mo matahkik. Di matahkik. In pagmabuka matan po Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, di yadto kawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala imbihad to ragbus. Di mawayain Allah Ta'ala. So, ay sampu na yung pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Bang na sampu na yung pagmabuka po Allah Ta'ala, in pagtaon po sampu na yung pagmabuka po Allah Ta'ala, hinangon mo in aturan. Sa daakan, amun nakasampu na ang sinpar daakan sin Allah Ta'ala kayo mo.
Bukon ka magpipiha dyan yung marakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nyariak kay mo ini hinanga kagaus-gausan mo. Bukon ka magpipiha dyan lang mo, ana, magpipiha ako. Aon 5 waktu, aon makaminsan na lang ang kapito hadya, aon isab so ay hadya haylaya. Anamin ako ato, yaon diin na, nabukon niya yan to. Bukon niya yan to, mga palangon haka may Islam. Biya kasing pagpuasa. Naraag ka, sinanglaw ka na nagpuasa bulan Ramadan, bukon ka magpipiha dyan bang pilay adlaw yung kabayaan mo. Lang muro adlaw to, adlaw dyan, bukon. Sa puasahan mo, lang takatinuusan sin adlaw sin Ramadan. Bukon magpipiha dyan, adlaw. Sa pamayta, banglaw mo, muasa 2, 2, 4, 5 siyam, inyad to, pangagad mo hawa nafsu mo, bukon mo kapangagad, hakabayaan sintuhan mo na bulalamin. So, amo yung pag-anong kuro, kung naglangog-langog in pag-ibadat, naglangog-langog in pagmabuga po Allah Ta'ala. Ang pempiyaw, indaakan sin Allah Ta'ala, pagmabuga, matan ka niya. Biya kasi magtawat. Bangka magtawat po Allah Ta'ala, amo raisab, bukon magtawat, amon langog-langog. In kabayan sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O mga bariman, pagtawat ka mo patuhan ra bulalamin sin pagtawat tighan bunal matan. Bukon naglangog-langog, bukon ula-ula, matan in pagtawat, biya sin pagmabuga, in kabayan sin tuhan ra bulalamin amon sampul na iwan matan pagmabuga kaniya. So yan to ni sin Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha hisyuin matan nagmamuga po Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, hinangan siya lawang ukab, buwaan niya, daing hamuin kabutulan, kasusahan, kasigpitan niya, wa yarjukhu min haysu la yahtasib, mukafa. Tumbas na isabi ni sila Allah ta'ala. Wa yarjukhu min haysu la yahtasib. Anong haraan sa ridjikin Allah ta'ala, hawala niya minsan na angan-angan. Amiyad tuwing tumbas sin Allah Ta'ala kaniya, bang aon kamuha niya patuhan niya Rabbul Alamin. Amiyad tu mga palangon haka ma-Islam, in parjan diyan sin Allah Ta'ala, hamang nga sila tagatakwa patuhan Rabbul Alamin. Hangkan na, amin ni Max Huddak wala sin Allah Ta'ala, may ta kita papagpuasa na supaya mahinang kita, matan nagmamabuwa kaniya, bangkaw matan nagmamabuwa kaniya, ana, maluhay na yung katan pakarajaan yung dunya, labi luwa pakarajaan hadlaw akhirat. Amo yan. Amo yan baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inawa ka na maita, kita niwa. Inna Allah ma'al muttaqin. Intuhan na bulalamin si masalta siya, timatarang, doon hanang nga taunag mamamuga po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Hangkan na lang kung bang aon takwa, wayro na problema mo. Way na problema mo. Na in problema, bang wayro un takwa ron. Mataon takwa, sa mahuka, mahuya, maluhay mugto, maluhay ka muklas, hangkan na so'y pakusukon. So, in pagpuas sa buwan Ramadan, amoy in par sa baban, may tasin Allah tagadiya ka supaya humuhot, kumusog, gumauhot, in pagmawak matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang ta kapital, mag-fight, iban sin kuntarata, umatuwang hakuntarata, halong po tag-isa bulan, manasat kay mo, bangaon kamuha mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makaato, sumasat kay mo. Sa may taon na kapital murakula, habulan Ramadan, nadawhat mo yung takwa, hipangato mo na ini, kapital dakula, hiato mo hawanapso mo, hiato mo hasaytan, hiato mo hakatan, sin partandasan sin Allah ta'ala, paparkala, amon hikamudarat kay mo, di mo yan tumahinang. Sa mayta, yawin takwa kayo mo. Amoy ning kagunahan, mga palawan haka may Islam, mga takwa ron kayo mo. Kagunahan ta magmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mamayta in pagbabuka po Allah ta'ala. Kabalikan ko mga palawan haka may Islam, amura ini in mahinang part sa bawan hikasanyang sintiap na pangkatawrin kato niyo, dahil hadun niya, labi ruwa daw pakado ka na hangkan na in bulansang sin Allah ta'ala. Kato niyo katan, in suway kita mag-member, pa mga tao muttakin, mga tao nagmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Damit yan, inadlaw akhirat, inadlaw ka na, way tiyaka masin Allah ta'ala in kasura-suraan, maninggan pa mga tao, amo yung tagatakwa po Allah subhanahu wa ta'ala. Tagatakwa po Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabalikan ko yung pagtakong takwa, taming mo, dahil haazab sin Allah ta'ala. In kami mo maghinang taming, pagtaat ka haraakan sin Allah,
iban aniban mo tinggalan ingkatan sinhiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala mga palangon ha kami Islam amoy ito ha mga kapaiddahan sin pagpuasa diha buwan Ramadan mura-murahan mahinan kita ni ha mga ipon sinallahu ta'ala gawot in pagbabuka patuhan da bulalamin bukon langog-langog bukon ula-ula sa gawot kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala dumagbus doon kayo mo in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala magbaribak ka sa ginhawawaran mo in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin marisuhay ng mangi masubahin ng marayaw amuyad to in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan mga panahon ha kami Islam on pawak to singkitan niyo biya mga labi pahang po minute yaon nakapin lisag ulumiwan 8 minute long tain pagbukas singkitan niyo habiyaon magmaap ang mga long tarimurungog sa tamon di madyaga kamo biyayaon in ako di ko natangbuson pawakto amon long ta ipagbubuka karna na umpay sa hajat ko biyayaon aw nag-invite kataw tay manghuran long tapahinang marayaw ra isab insyaallah subhanahu wa ta'ala suway tud ko na ko dito makabuka kanila na habiyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala mangso pa mawat bugtuon ko in nasihat ko habiyayaon bukod manunjo kisin wakto na ipagbubuka biasin kabiaksan lang tas mga pilay adlaw di babayaon sa sumakawaon tud hajat ko rakula di ako maka-refuse sinamon lang tabi ang mga pangimbita ka ko ishab panabiti makaminsan na lang tabi ang mga magpanabit amon lang ta na biya natin na ibadat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala nari na ako maka puspusin waktu ko amuin sampai papagbuka insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan imbunal niya mataod pa rin ang mga long takafaiddahan masabot tariha ini sa namamarahin na yan ito ng buok long takafaiddahan na sabot takainahin doon amuin long ta supaya hadja long ta amuin kumandos humugot in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta di kita magpuha-puhasin pagpuasa habulan Ramadan sa may taon to imaksud dakula to sin Allah subhanahu wa ta'ala katuhangkan kita naraakha ini hasupaya madawhat ta inyaon pang tamadawhat inyaon naubos in parkalakatan dumayaw na in pakarajaan sin ikaw dunya akhirat bang intaw nagbabuka pa Allah ta'ala long ta maingat na magmaas maingat na mag-aso kampung, maingat na lumas sa pagkahinimano sa karna, ini lamod din kapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, daagan sintuhan na bulalamin iparkala ini nasabot ini, lamod din kapag takong takwa, insya Allah subhanahu wa ta'ala, mga palawala kami Islam, in kabtangan ko hay noon bang inyad tulong tanakaamo ha kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamando sinara may Islam amoy din daw haton kawaon tabogbugan arapon bang in lang takabdangan ko simiha ding ha baita kasamunalan ding ha dalil Quran mahamul liya iwan hadis Nabi Muhammad sallam na ayaw takawaon in mga parkala simulang atau dimugtol ha mga longta amoy in dalil ding ha mga padduman sinara may Islam inadwara kala ding ha panasat sin syaitan atau wakan kala masin panghati sinako insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami halapal kasila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.